امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کادرهای با وظیفه‌های راهبری در اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سردار حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین گردیده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وظیفه‌های معاون یکم و معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان در موافقه با سرور دولت سرداران ریاست‌های اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و ختلام، منطقه کلاب ولایت ختلام، سرداران بعضی از ریاست‌های دستگاه مرکزی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا از حساب کادرهای کاردان ورزیده و جوان و آینده‌دار تعیین گردیدند. همچنین معاون دیرکتوری اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و معاون یکم معاون سردار حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین گردیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت توجه حاضرین را به کمبودی و نارسایی‌هایی که در کار این و دیگر مقامات دولتی به نظر می‌رسند جلب نموده برای برطرف نمودن آنها مبارزه بی‌امان بر ضد همه گونه جنایتکاری، نظارت خرج با ثمر مبلغ‌های بودجتی و تطبیق هدفمندانه لایحه‌های سرمایه‌گذاری و با حس بلند مسئولیت‌شناسی و وطن دوستی به راه ماندن فعالیت خدمت دستور و هدایت‌ها دادند. تأکید گردید که دانستن نه کمتر از 2 زبان خارجی، تربیت کادرهای جوان و وطن دوست و صادق به دولت و ملت و همچنین مساعدت همه‌جانبه به تحکیم امن و ثبات در جامعه از وظیفه‌های اساسی هر یک خدمتچی دولتی به حساب می‌رود. فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. سفرزاده سهراب با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 فوریه سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن احمدزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهد. احمدزاده مظفر رجب با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 فوریه سال 2024. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 7 فوریه سال 2024 درباره از وظیفه معاون سردار حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. سفرزاده محمد بقا با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون سردار حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احمدزاده دلنازه davronali با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتوری اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 7 فوریه سال 2024. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رسولی مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. رسولی برات معاون یکم دیرکتوری اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 феврали соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Камолзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Камолзода Фирӯз Анваралӣ муовини директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 феврали соли 2024 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 феврали соли 2024 дар бораи муовини якуми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шарифзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Шарифзода Фирӯз Бобоназар муовини якуми сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 7 феврали соли 2024 дар бораи муовини сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ муовини сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Қурбонзода Ҳилолбӣ Ҷумахон муовини директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 7 феврали соли 2024 имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сафири фавқулода ва мухтори давлати Қатар дар ҷумҳурии тоҷикистон Муборак ибни Абдураҳмон Ал-Насрро ба ҳузур пазируфтанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахуст сафири навтаинро ба муносибати ба ин вазифа таъин гардидан таҳният гуфта дар пешбурди рисолати дипломатӣ ба ӯ комёбиҳо орзу намуданд. ҷонибҳо аз сатҳи имрӯзаи муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷониба байни Тоҷикистону Қатар изҳори қаноатмандӣ намуданд. зикр карда шуд ки дар натиҷаи муколамаи сиёсии сатҳи олӣ ҳамгироӣ байни ин ду кишвари дӯст мунтаззам рушд ёфта заминаи ҳуқуқии робитаҳо таҳким меёбанд. зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорату сармоягузорӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, афзоиши ҳаҷми мубодилаи мол, тавсияи сохтори тиҷорати мутақобила ва ҷалби бештари сармоягузорони Қатарро ба соҳаҳои мухталифи иқтисоди Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷониби Қатар барои дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаи ҷоми Осиё 2023 оид ба футбол инчунин пазироии самимӣ ва ташкили шароити мусоид ба тими мунтахаби футболи Тоҷикистон изҳори сипос намуданд. дар мулоқот ҳамчунин дар атрофи вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон ҳамкории Тоҷикистону Қатар дар чорчӯби созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии тоҷикистон Квон Донгсок низ мулоқот намуданд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷумҳурии Корея мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Квон Донгсокро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияш дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маснади пуршарафу ҳамзамон сермасъул таҳният гуфта талошу фаъолияти самарабахшро заминагузори такони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии кишварҳо арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо ба рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ аҳамияти аввалин дараҷа дода таъкид намуданд ки Корея ва Тоҷикистон дорои имконият ва захираҳои фаровони ҳамкориҳои гуногунҷанба мебошанд.
طی سالهای برقراری مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره همکاری‌های متقابلا سودمند در ساحه‌های گوناگون به راه مانده شده است. اشتراکچیان ملاقات هوسمندی خود را جهت رشد و گسترش بیشتر همکاری‌ها بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و جمهوری کره از جمله در ساحه‌های انفراستراکتور شهرداری، رقمی‌کنانی ساحه‌های مهم شهرداری، رشد مناسبت‌های فرهنگی و گومانیتاری و جلب بیشتر سرمایه‌گذاران وابسته به بنیاد کارخانه‌های مشترک تاکید نمودند. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده اجلاسیه پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در اجلاسیه لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره معاون رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن معینی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره به هیئت شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن معینی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت برآوردن معینی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن طالبزاده، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن شریفزاده، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن اکرامی مورد بررسی قرار گرفته از روی همه مسئله ها قرارهای دخلدار قبول کرده شد.